I ćao ljudi, evo nas u Dmitar Vujaković. Danas ću vam pokazati kako instalirati Dota 2. Otvorite vaš Google Chrome pretraživač. Uđete u Google i kucate odete ovo Steam download, tako. Odete ovo Steam Multi, prvo ovo Play Game Platform. Odete ovo Install Steam. Onda tu odete Yes. Next. Accept Next. English, tako. I sad čekate da se tu instalira, meni neće jer imam već jedan. I to je to. A onda ga nas instalira, pojavit će vam se ovakva jedna ikonica, vidite? Pritisnete na nju, čekate da vam se učita. Onda vidim što se više učita. Ja imam već account, ali sad ću vam pokazati kad se odjavim. Ajde vidiš. Znači ovaj snimak neće mi trajati nešto dugo, samo da pokažem kako. Evo ga, i odete ovo, kad hoćete neku igricu, ako hoćete na primjer free igricu, odete Games, Free to Play. I onda tu birate ako želite neku da instalirate. A ovako ako neku baš želite, a da imate pare na Steamu, ukucate evo na primjer Dota 2. Ona je Free to Play, odete na nju, pritisnete. Tu će vam dole pisati Install, pritisnete Install. Onda kad završi se, tu će vam dole pisati ovako, kad završi instalacija, 99% instalacija, tako. Kad se završi instalacija, odete ovo, ako tu i dalje budete, odete ovo Library Games 4. I sad tu odete, vidite Dota, pritisnete to up. I sad da vam pokažem, uđete u Dotu. Normalno malo će se vama čekati duže, zato što prvi put, ako igrate prvi put od kuće Dotu, dok se ono učita pa tamo i zato će malo duže trajati. Evo sad ću vam malo pokazati kad uđemo u Dotu. Po meni je dobra igrica, ne znam za drugi, ja sam ovaj klip baš namenio zbog tate. Samo da ovo uđe još. I sad čekate kad vam se tako to učita, onda će vam tamo pisati play, pa ćete vidjeti da li hoćete da idete na botove, da vam budu pro igrači, ne pro, lupam sad, ne znam. Tako je meni bilo, evo ga, ovako vam je kad uđete. I vama će se ovdje pojaviti neki od ovako kružić, i vi ćete tu priznalite kakve ćete botove, ne znam, lupam sad. I onda ako ćete obično da igrate game, samo odete ovdje, play, pa normal match, pa onda fin the game, ovako, fin match i onda i čekate da se pojavi accept ovdje. I kad se završi, to je to. Vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi.